جنابان نوچه رادیو دنگ گلدم با شیر و سسیتر جوت مه 2025 این لبروکسل ساعت 11 آمده 12 گدارن هجم نوچه هم پیشکش بکن دم دم آزاد یاره ور آپویه افسروکن او هده دو کمیسیون ده اقفین جبو دموکراتیک بوینه مافی هیویه گرینگه هفسروکن گشتین او هده سرحد چاکماک و اکین یتر مورای دوت جوینا 13 یا کمیسیونا چاره سریه ده اقفین ده دسپیک ده پارزر سرحد چاکماک آخفی او گد بانگاشتی و جواکا دموکراتیک وکه فرسنده که درکتوله دوه فرسنده دیروکی جدست نه بردان جسده ما دامزراندنا کوماری و حتی ایرو دارازک عادل نهاتی آوا کرن میناکن شیخ سید رضا 2049 و داربه این لشکری نشان آوینه میناکا دویمین جی پاشگوه کرنا بریارین دادگاه دستور بینگهین و بریارین دادگاه مافی مروانیا اوروپاییه دوی لگل گوهرتنین یاساین دارازه پراتیک کرنا بریارین دممه پیکورن جبوه جی دوی دمل دست آستنگین لپیشیا ما فیجیانه آستنگین لپیشیا ما فی زمان دایی که جوله رابن او ماف گردونینه و ترکیه مخاطب پیمان درباره وان مجاراندایه به وی رنگی دوی زرارن ماینده اکولوژیک جیدناف ده تفگورن تلافی کرن او سروکا گشتی یا او هده پارزر اکین یتر مورای جی بالکشان سروان خالان جبو دموکراتیک بوینا ترکیه و آواکرنا تندرستی جواکه پیکانینا مافی هیویه پرگرینگه پیکانینا مافی هیویه و ریل بر گلک کشدان دموکراسی وکه و کریزا انسانی یا لزیندان ترکیه و باکور کردستان بداوی بکه اکین یتر مورای هری داوی گوت او رژیم که وسایه که روشن استثنایی و گوارانتیه قیدیان فرمان کیفی پشتی سال 2016 قانون جهولی را کرن به فرمان تایبت نودوش 3 شاردار هاتن گرتن مافی هلبجارتن و هلبجارتن یه 5 میلیون هلبجیران هاته غصب کرن اف سپان ده سال 2019 هنده به 5 و 6 شارداریان دوام کرد افتنه به هره مره به سینور نما بلاوی ترکیه تویجی بو پارتیا سوریه یا پیش روژه هلبجارترین مجلسا گل نروانه دسلاتاریا دمکی یا سوریه پلان کریه که ده 5 جوتمه هیده هلبجارترین مجلسا گل لدار بخه هلبجارتن جی ویله هسه که رقا درازوره و سویدیایی وره کرن تکلداری مجاره هفسروکا پارتیا سوریه یا پیش روژه کوسر دو کواخفی و گد گل سوریه به تایبت جن هیوی دکن که پشتی ظلم رژیم باسه سیستمک دموکراتیک وره آوا کرن لیخویا دکه که دسلاتاریا دمکی یا سوریه نونرتیا گلان ناکه و سیستم یک پرست و فاشیست یا باسه هلبجیره کوسر دو کوگوت که دسلاتاریا دمکی یا شامه نونرتیا گلین سوریه ناکه و بالکشان سروان خالان دسلاتاریا شارایی داده که و نونرتیا جنان ده مجلسا گل ده بر رژه جسدی 20 پیک بینه او رژه تیره ناکه و جنین سوریه لبند آواکرنا سیستم که دموکراتیکیا نه ناوندینه نه تنه جن همو گلین لسوریه لبند سیستم دموکراتیک و نه ناوندینه هم ده وگوتن و پیمان دسلاتاریا دمکی یا شامه ده وان نرخم پیروز نابینن کوسر دو که هری داوی گوت دسلاتاریا دمکی یا شامه و تجاری نکاره به پرنگی چاندی نتوایی اولیال سوریه به دستور که تنگ سینوردار بکه پیوستی سوریه به دستور که نویا مافه همو پیکاتین سوریه به پارزه هیه او هلبجارتن در روشک نه آسایی دتین پیکانین و مشروعیت ناده دسلاتاریا دمکی و الشارا نتوین یک بوی گلک جاران دست نشان کرو بو که دوی هلبجارتنین لسوریه ده چارچوفه و گوارتنا سیاسی گشتی ده و دبن چافدیریا نتوین یک بوی ده پیکوره اگر اف نبه تو هلبجارتن دسلاتاریا دمکی یا شامه و الشارا مشروع ناکه ده دوزا نارین گوران ده 3 کس هاتن تالیه کرن زاروک 8 سالی نارین گوران ده 21 تباخ 2024 ده لگوند چولی یه نافچه رزانا آمده وندا ببو و جنازه اوی ده 8 ایرون ده هات بودیتن
Di doza qetilkirina Narîn Güran de 15 kes siber suçê veşartina suçdaran dihatin darizandin. Hevdemîn dadgeha cezayê giştî Amedê Sîhê Golanê biryara xwe ragihand û ji bo tevvahiya bersuçên jivî suçî dihatin darizandin biryara cezayê hepsê da. Dadgehê 3 sal û 6 me cezayê hepsê dabû dotmama Narîn Güran Bîrsen Güran, mama wê Fuat Güran û jin mama wê Maşallah Güran û biryara domandina rewşegirtî dabû. Daireya heftana dadgeha Herêma Amedê doh ji bo her sê kesan biryara tahliyeyê da. Bi vê biryarê re di vê dosyayê de tu bersuçên girtî neman. Li Bakurê Îdlibê wesayîtek hat bombebarankirin, kesek hat kuştin. Balafireke bê mirov ku tê texmînkirin ya koalîsyona navnetewayî ye li ser riya herîm barîşa ya Bakurê Îdlibê erebeyek bi 2 moşekan bombebaran kir. Di encamê de herî kêm kesek hat kuştin. Tê diyarkirin ku kesê hatiye hedefkirtin cihadîst e lê nasnameya wî hîna nehatiye tespîtkirin. Putin plana Trump ji bo Xezayê Erêniye. Serekê Rusyayê Putin destnîşan kir ku plana Trumpa ji bo Xezayê Erêniye û got ev plan çirûska hêviyê ye. Ez bawer dikim ku di dawiya tunelê de ronayî heye. Berdevka Wezareta Karê Derve Rusyayê Maria Zaharova berê gotibû ku gavên ku ji bo rewşa Xezayê tên avêtin hêjayî piştgiriyê ne. Maria Zaharova diyar kir ku dewletên Ereban û yên İsraîlê jî bi erênî nêzîkê vê gavê dibin.